Joni Kumba naiz eta abuztuak 11an Afrikako festa bat antolatu behar dugu eta danoi gonbidatzea nahi dugu. Buenas tardes a todos, os saludamos y os invitamos a todos los que están ahí y tenemos una fiesta el día 11 de agosto que organizamos aquí y os mando una invitación a todos los que están ahí, los vascos, españoles, los africanos, todos los que están ahí, los saharauis y queremos y os pedimos la presencia a todos y os mando un saludo a todos. Terminama tedduɓe ko musidɗo moon Abdoul Sall walla mbiyen lamɗo Sall Abdou Tousel gardiɗo fedde fulɓe Guipuscoa ene bismi on ñande 12 lewru jokondu gonɗen ɗo woni 8e mois de août 11 août so Allah jaaɓi ɗo e Askotia oɗon bisma e ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma fedde fulɓe yiiɗi wadde ɗo e wuuro he ene teddinira noon kala ganduɗa hoore maɗa bandiraɗo ɗo wawi wonde a faltaki noon hay leñol gotol bismilla moon e kaɗon ñalawma ko eɗen jeeyi bismilla moon on calminama ɗo kala e fufal jarama mi hasimna ɗum no fogo seere ino defan mene mi refan mene sereer we mene laya no sereer we on kat refna mene on kat fulane yo ta layla fulane ino mbogte ini tam in def men def sereer mbogte in defero fulane nda sereer te in fogu in wela nune nu mbaɗitna jaam no kat on sereer we mi simna nun nuno fogo fulane we fof fogo suuɗo dan def faɗe simna nun fof mene in defna itam in wela jaam mi simna fof a fogo sereer fof fulane we refna men la nune nu mbaɗitna jaam dal no kat on fulane we mene in fof mbogu i mbiyinna jaam wassalam. Assalamu alaikum. Fane nagana kamnogo Askotianko wayre do suntoy awa nyagalti festa kay ninda ngani ko taketi daga tinene alta gana koyoy ngaspeti ya wujunu warini ko ganu butenya ngam wani di birin kawna o yindu warini. Assalamu alaikum. Ma ngi tuddu Lalla Sow ma ngi wax ci turu olof ñep ñu ngi leen di woo ci fête bi ñuy war a organiser Askotia le 11 août 2018 ñu ngi woo ñëpp tubaab naar wolof séeréer pulaar ñëpp ñu ngi leen di woo ñu ñëw jàppale ñu ci bés bi seen bés la yéen ñëpp jërëjëf. Fatou Faye Fatou Clément Ndio Fatou yo